52. godina prije Krista. Brda Galije. Gaj Julije Cezar stoji na drvenom tornju i pretražuje horizont. Njegove oči, izvježbane godinama ratovanja, primjećuju nešto što mu hladi krv. Oblak prašine diže se u daljini i nije to obična prašina. Vrsta je to prašine koju podiže stotine tisuća nogu što marširaju u jedinstvu. Jedan oficir trči uz stepenice tornja, bez daha, lica blijedog od strave. Generalu, izviđači su se vratili. To je galska vojska za pomoć. Više ih je od 250.000. Cezar ne odgovara odmah. Pogleda dolje na vlastite linije. 60.000 rimskih legionara, dobri vojnici, najbolji u svijetu, no samo 60.000 i zarobljeni su između dviju masivnih neprijateljskih sila. Iza njih, unutar utvrde Alezije, 80.000 galskih ratnika pod Vercingetorixom čeka pravi trenutak za napad. Ispred njih, ljudski ocean od 250.000 ratnika gladnih osvete približava se kao neustavljiva oluja. Te brojke, prema Cezarovim vlastitim spisima, premda ih moderna historiografija smatra vjerojatno preuveličanima, ostavljaju i danas zapanjujuću sliku. 330.000 neprijatelja, 60.000 Rimljana. Cezar se nalazi u središtu onoga što će postati najsmrtonosnija klopka u antičkoj povijesti. No evo nevjerojatnog dijela. Cezar nije žrtva. On je lovac. Jer ono što ćete sada čuti izaziva svaku vojnu logiku. Cezar će zarobiti, prema vlastitim spisima, 500.000 muškaraca. Ne lancima, ne zatvorima, nego nečim daleko briljantnijim i daleko brutalnijim. Zidovima, zamkama i najnaprednijim vojnim inženjerstvom koje je antički svijet ikada vidio. Odakle gledaš? Napiši svoju lokaciju u komentarima ispod. A ako si ovdje po prvi put, pretplati se odmah. Jer ono što ćeš upravo čuti jest priča koju je povijest pokušala prešutjeti, ali sjećanje nije dopustilo da umre. Da bismo razumjeli veličinu onoga što se dogodilo kod Alezije, moramo se vratiti unazad i razumjeti tko su bili muškarci koji su se suočili na tom bojnom polju i zašto je taj sukob bio neizbježan. 52. godina prije Krista. Rimska republika na svom je vrhuncu, ali i u najturbulentnijim trenucima. Rim kontrolira veći dio Mediterana. No njegova ekspanzija prema sjeveru, u divlje zemlje Galije, bila je krvava, brutalna i skupa. I u centru tog osvajanja stoji čovjek koji će zauvijek promijeniti tok povijesti. Gaj Julije Cezar. Cezar nije bio samo general. Bio je pronicljivi političar, briljantni govornik i nenadmašiv vojni strateg. 58. godine prije Krista preuzeo je guvernerstvo Cisalpinske Galije. No imao je daleko veće ambicije od pukog upravljanja tihom pokrajinom. Trebala mu je vojna slava. Trebalo mu je bogatstvo. I iznad svega, trebala mu je politička moć u Rimu. Galija mu je nudila upravo to. 7 godina Cezar je vodio nesmiljenu kampanju osvajanja, pokoravajući pleme za plemenom, masakrirajući čitave populacije. Prema njegovim vlastitim spisima, više od 1.000.000 Galija ubijeno je i još 1.000.000 pretvoren u robove. Brojke koje, kao i sve njegove vlastite procjene, treba čitati uz oprez o samolikom uvećavanju vlastitih postignuća. Rimske legije marsirale su kroz šume, rijeke i planine, donoseći rimsku civilizaciju na ostrici mačeva. No Galiji nisu bili nezaštićeni barbari. Bili su žestoki, ponosni i odvažni ratnici. I 52. godine prije Krista konačno su pronašli vođu kojeg su trebali da se ujedine protiv rimskog osvajača. Njegovo ime bilo je Vercingetorix. Vercingetorix bio je mlad, karizmatičan i briljantan. Sin poglavice plemena Arverni postigao je nešto što se činilo nemogućim. Ujedinio je tradicionalno suparnička i fragmentirana galska plemena pod jednom zastavom. Po prvi put u generacijama Galiji se nisu borili jedni protiv drugih.
Borili su se zajedno protiv Rima. Vercingetorix nije bio impulzivan vođa. Bio je strateški, kalkuliran. Znao je da ne može pobijediti rimske legije u tradicionalnim otvorenim bitkama. Rimljani su bili previše disciplinirani, previše organizirani, stoga je usvojio drugačiju strategiju, spaljenu zemlju. Naredio je svom narodu da spale vlastita sela, unište usjeve i povuku se u utvrde. Lišio je rimske legije zaliha, prisilio ih je da marsiraju kroz prazne teritorije, iscrpio ih je fizički i psihički. Bio je to rat iscrpljivanja i funkcionirao je. U proljeće 52. prije Krista, Vercingetorix postigao je nešto što se činilo nemogućim. Nanio je Cezaru poraz u gradu Gergoviji. Rimske legije bile su odbijene sa znatnim gubicima. Bilo je to Cezarovo prvo veliko poniženje u Galiji. I za Vercingetorixa bio je to signal da se Rim može pobijediti. No Cezar je bio previše opasan da bude podcijenjen. Nakon Gergovije, Vercingetorix je donio odluku koja je promijenila sve. Odlučio je regrupirati svoje snage u prirodnoj utvrdi na vrhu brda, okruženoj rijekama i dolinama, mjestu odakle bi mogao kontrolirati regiju i koordinirati galski otpor. To je mjesto bila Alezija. Alezija nije bila samo bilo koji grad. Bila je prirodna, gotovo neosvojiva utvrda smještena na vrhu visoravni, sa strmim padinama i dvije rijeke koje su štitile bokove. Bila je savršeno mjesto za podnositi opsadu. Vercingetorix je tamo doveo 80.000 ratnika, cvijet galske vojske. Iz Alezije mogao je čekati pravi trenutak za protunapad. No kada je Cezar stigao do Alezije, vidio je nešto drugačije. Nije vidio neosvojivu utvrdu. Vidio je klopku. Ako bi mogao okružiti Aleziju, ako bi mogao zadržati Vercingetorixa zarobljenim unutar tih zidina, mogao bi uništiti srce galskog otpora jednim udarcem. No postojao je problem. Golem problem. Vercingetorix je poslao glasnike svim galskim plemenima tražeći pojačanja. I ta pojačanja dolazila su. Masivna vojska prikupljena iz svakog kutka Galije, prema Cezarovim spisima, 250.000 ratnika, marsirala je prema Aleziji da zdrobi Cezara i njegove legije. Tako se Cezar suočio s nemogućom odlukom. Mogao se povući, napustiti opsadu i priznati poraz. Ili je mogao ostati i riskirati sve u drskoj kocki koju nijedan razuman general ne bi pokušao. Cezar je odlučio ostati. I ono što je potom učinio bilo je apsolutno ludilo. Naredio je svojim legionarima da izgrade ne jedan, nego dva potpuna prstena fortifikacija. Prvi okrenut prema Aleziji da bi Vercingetorix ostao zarobljen unutra. Drugi okrenut prema vani da bi pomoćna vojska bila zadržana izvana. Rimljani bi istovremeno postali i opsjedači i opsjedani. Razmislite o tome za trenutak. 60.000 muškaraca okruženih, prema Cezarovim spisima, mnogo većom snagom, a umjesto da bježe, umjesto da traže izlaz, Cezar je odlučio dobrovoljno se zatvoriti u sredinu njih. Kada je Cezar naredio gradnju fortifikacija oko Alezije, njegovi vlastiti oficiri morali su pomisliti da je njihov zapovjednik izgubio razum. Ono što je predlagao nije bilo samo ambiciozno. Bilo je praktički samoubojstvo. Razmislite o tome za trenutak. 60.000 rimskih legionara trebalo je izgraditi otprilike 39 km fortifikacija. Ne govorimo o jednostavnim drvenim palisadama. Govorimo o kompleksnim obrambenim sustavima s višestrukim slojevima zaštite, tisućama smrtonosnih zamki, kulama za stražarenje i dubokim rovima. I sve to morao se dovršiti prije nego što galska pomoćna vojska stigne. Vrijeme je bilo neprijatelj. Svaki dan koji je prolazio, neprijateljski ratnici dolazili su sve bliže. Ako bi stigli prije nego su fortifikacije dovršene, rimske legije bile bi poklane između dvije neprijateljske sile bez ikakve zaštite.
No Cezar je vjerovao u nešto što je Rim učinilo dominantnom vojnom silom antičkog svijeta. Rimsko vojno inženjerstvo. Svaki rimski legionar nije bio samo vojnik. Bio je i inženjer, graditelj i nezamoran radnik. Legionari su bili obučeni graditi utvrđene logore svake noći za vrijeme marševa. Znali su kako kopati rovove, podizati palisade, graditi kule, a sada su trebali primijeniti sve te vještine u najambicioznijem građevinskom projektu koji je ikoji od njih ikada vidio. Prva linija fortifikacije bila je kontravalacio, unutarnji zid okrenut prema Aleziji. Ovaj prsten, dug otprilike 18 km, potpuno je okruživao Galsku utvrdu. Cilj je bio jednostavan, osigurati da Vercingetorix i njegovih 80.000 ratnika ne mogu izaći. No ovo nije bila jednostavna palisada. Bio je to višeslojni obrambeni sustav osmišljen da ubija na najučinkovitije moguće načine. Najprije su legionari iskopali rov dubok 6 metara i širok 6 metara. Taj rov bio je poplavljen preusmjeravanjem vode iz nedalekih rijeka. Svaki Galij koji bi ga pokušao prijeći morao bi plivati natovaren oklopom i oružjem, postajući lagani cilj za rimske strijelce i bacače koplja. Iza poplavljenog rova iskopana su još 2 rova, svaki širok gotovo 5 metara i dublji od 1,5 metra. Ti rovovi nisu bili poplavljeni, nego napunjeni naoštrenim kolcima usmjerenima prema gore, osmišljenima da nabodu svakoga koji upadne u njih. Iza rovova podignut je zemljani bedem visok 4 metra. Na vrhu bedema izgrađena je drvena palisada s kulama za stražarenje na svakih 30 metara, dopuštajući Rimljanima potpun pregled cijelog perimetra i brzu reakciju na svaki napad. No Cezar nije stao tu. Naredio je postavljanje dodatnih zamki koje su pretvarale svaki pokušaj juriša u krvavu noćnu moru. Cipi su bili debeli trupci s naoštrenim vrhovima ukopani u tlo pod kutom poput ogromnih zuba usmjerenih prema neprijatelju, nevidljivi u tami. Lilija su bile plitke jame, svaka s naoštrenim kolcem na dnu, prekrivene granama i zemljom da se kamufliraju. Ratnik koji bi stao na jednu od tih zamki pao bi na kolac, probijajući stopalo ili nogu. Tisuće tih zamki bile su postavljene na otvorenom tlu ispred fortifikacije. Stimuli su bili željezne kuke s naoštrenim vrhovima napola, ukopane u tlo, osmišljene da uniste napadačeve noge, praktički nevidljive dok ne bi bilo prekasno. Kontravalacio je bio majstorsko djelo obrambenog inženjerstva. No bio je samo pola projekta, jer dok je jedna skupina legionara gradila unutarnji zid, druga je gradila nešto još impresivnije. Circumvallatio, vanjski zid. Ovaj prsten, dug otprilike 21 km, bio je okrenut prema vani, prema smjeru iz kojeg će galska pomoćna vojska doći. Njegova svrha bila je zadržati izvana, prema Cezarovim spisima, 250.000 ratnika koji marsiraju da spase Vercingetorixa. Circumvallatio bio je u biti identičan i jednako osmišljen kao kontravalacio. Poplavljeni rovovi, rovovi s kolcima, bedemi, palisade, kule za stražarenje. No postojala je ključna razlika. Ovaj put Rimljani su gradili obranu protiv daleko brojnijeg neprijatelja. Brojke su zapanjujuće. Rimski legionari iskopali su prema procjenama više od 90 km rovova. Sjekli su i transportirali desetke tisuća stabla za izgradnju palisada i kula. Postavili su stotine tisuća pojedinačnih zamki. Premjestili su milijune tona zemlje za izgradnju bedema. Sve to za manje od 6 tjedana. Zamislite fizički napor. Svaki legionar radio je od zore do mraka, kopajući, sjekući, gradeći, bez odmora, jer su svi znali da, ako fortifikacije ne budu dovršene kada galska vojska stigne, oni bi umrli. Iz Alezije Vercingetorix je mogao vidjeti što Rimljani rade
i nije stajao po strani dok ga zarobljavaju. Lansirao je nekoliko napada na rimske linije za vrijeme gradnje. Njegova konjica jurila je na legionare koji su radili na fortifikacijama, pokušavajući poremetiti rad, ubiti radnike, uništiti ono što je već bilo izgrađeno. No Cezar je anticipirao to. Podijelio je svoje snage u dvije skupine. Jedna je radila na fortifikacijama. Druga je ostala naoružana i pripravna odbiti svaki galski napad. Svaki put kada bi Vercingetorixova konjica napala, rimske kohorte brzo bi se formirale u testudo, formaciju kornjače s povezanim štitovima i odbile napad. Galiji su pretrpjeli znatne gubitke u tim napadima i uskoro su shvatili nešto strašno. Bili su zatvarani. Zidovi koji su ih okruživali rasli su svaki dan. Zamke se multiplicirale, a sa svakim danom koji je prolazio, njihove su se opcije smanjivale. Unutar Alezije situacija je počela se kvariti. 80.000 ratnika konzumiralo je hranu brzo. Zalihe koje je Vercingetorix akumulirao počele su se trošiti. Obroci su smanjeni. Glad se počela nadvijati. Vercingetorix je donio očajničku odluku. Naredio je da svi beskorisni usta, starci, žene i djeca budu protjerani iz utvrde u nadi da bi Rimljani dopustili njima prijeći, čime bi se olakšao pritisak na njegove zalihe. No Cezar je bio nemilosrdan. Naredio je da nikome ne bude dopušteno prijeći rimske linije. Galski izbjeglici ostali su zarobljeni između zidina Alezije i rimskih fortifikacija, bez hrane, bez zaklona. Mnogi su umrli od gladi u ničijoj zemlji, pred očima vlastitih ratnika koji nisu mogli ništa učiniti da ih spase. Bila je to kalkulirana okrutnost. Cezar je znao da bi to dodatno slomilo galski moral i upalilo je. Konačno, nakon tjedana iscrpljujućeg rada, fortifikacije su bile gotove. 39 km zidina, rovova i zamki. Dvostruki prsten koji je zatvarao 80.000 galija unutra, a uskoro će morati sadržati, prema Cezarovim spisima, 250.000 više izvana. Rimski legionari, iscrpljeni ali pripremljeni, zauzeli su pozicije. A potom je stigao trenutak kojeg su se svi bojali. Na horizontu se pojavila prašina. Prašina galske pomoćne vojske koja marsira prema Aleziji. Pomoćna vojska je stigla. Klopka je bila kompletna. Na južnom horizontu Alezije oblak prašine digao se kao apokaliptička oluja. Bila je to galska pomoćna vojska, marsirajuća prema rimskim linijama u formaciji. Tlo se treslo pod njihovim nogama, kao da se sama zemlja buni protiv razmjera nasilja koje će se odvili. Bojni pokliki odzvanjali su kroz doline. Trebalo je satima da se cijela vojska razvije pred rimskim fortifikacijama. Iz kula za stražarenje legionari su gledali s fascinacijom i strahom kako se ravnica puni ratnicima, šarenim štitovima, kopljima usmjerenima u nebo. Bilo je to kao da je cijela Galija stigla u Aleziju. Legionari u cirkumvalacio gledali su spektakl s mješavinom straha i odlučnosti. Vlastitim su rukama izgradili te zidine. Svaki rov, svaki kolac, svaka kula, svaka kap znoja, svaki bolni mišić, svaka žulj na njihovim rukama, sve je bilo za ovaj trenutak. Sada su trebali vjerovati da će njihov rad ih održati u životu. Iz visine Alezije, Vercingetorix i njegovih 80.000 ratnika promatrali su dolazak pojačanja. Po prvi put u tjednima postojala je nada u njihovim očima. Glad ih je strašno slabila. Obroci su bili smanjeni na gotovo ništa. Neki muškarci bili su toliko slabi da su jedva mogli držati oružje. Bili su prisiljeni protjerati žene, djecu i starce iz grada, osuđujući ih na smrt od gladi između linija. Vidjeli su svoj narod kako stradava u ničijoj zemlji bez mogućnosti da ništa učine. No sada su njihovi galski braća stigli da ih oslobode. Cezar je bio u centru tog smrtonosnog prstena. 60.000 Rimljana, prema njegovim spisima okrunjenih sa svih strana sa znatno većom silom.
Nije bilo bijega, nije bilo mogućeg povlačenja, nije bilo pojačanja koja bi mogla stići na vrijeme. Bila je to pobjeda ili totalna anihilacija. Zapovjednik galske pomoćne vojske bio je Komij, kralj Atrebata i veteran mnogih bitki protiv Rima. Nije bio impulzivan čovjek niti ratnik zaslijepljen emocijom. Bio je iskusni strateg, proveo je prvi dan studirajući rimske fortifikacije, jašući oko perimetra, tražeći slabe točke, planirajući svoju strategiju. Ono što je vidio, morao ga je duboko zabrinuti. Rimske obrane bile su daleko impresivnije nego što je zamišljao. Poplavljeni rovovi, širine 6 metara, duboke jame pune naoštrenih kolaca, bedemi visine od nekoliko metara, pojačane palisade, kule za stražarenje na svakih 30 metara i između linija čitava polja prekrivena smrtonosnim zamkama koje bi pretvorile bilo koji juriš u krvavu noćnu moru. No Komij je imao brojeve na svojoj strani, prema Cezarovim spisima nadmoćne brojeve. Iako koordinira napad s Vercingetorixom, Rimljani bi morali borba na dva fronta, simultano dijeleći svoje već nadbrojane snage. Stoga je osmislio jednostavan, ali brutalan plan. Koordinirani napadi iznutra i izvana, zdrobiti Rimljane između dviju masivnih sila kao čekić i nakovalj. Prvi napad došao je sljedećeg podneva. Iz Alezije Vercingetorix je lansirao svoje gladne i očajne ratnike protiv Contravallatio. Istovremeno izvana, Komij je naredio masivni juriš protiv Circumvallatio. Ratni bubnjevi udarali su u jedinstvu, bojne trube, galski karniksi sa svojim životinjskim ustima zvučali su krikom koji se hladi krv i preko 200.000 galskih ratnika navalilo je simultano protiv rimskih linija s obje strane. Buka je bila zapanjujuća, kolektivni krik iz 200.000 grla koji je, čini se, uzdrmao samo nebo. Prvi koji su padali bili su oni koji su stali na lilija, kamuflirane zamke, tisuće plitkih jama prekrivenih granama i zemljom, svaka s naoštrenim kolcem na dnu. Kolci koji su probijali stopala, noge, gležnjeve. Ratnici su padali, vrišteći od boli i iznenađenja. Oni iza njih, jureći punom brzinom, posrtali su preko tijela palih drugova, stvarajući domino efekt kaosa i zbunjenosti. Potom su stigli do stimula, napola ukopanih željeznih kuka. Bose noge i kožni sandali uništavani naoštrenim šiljcima. Ponosni ratnici padali su urlajući, drhćeći mutilirana stopala. Krv je počela natapati tlo, pretvarajući zemlju u crveno, klizavo blato. Oni koji su preživjeli zamke stigli su do rovova. Prvi, poplavljen vodom preusmjerenom iz nedalekih rijeka, prisilio je Galije da stanu. Neki su pokušali plivati, natovareni drvenim štitovima i željeznim oklopom. Mnogi su odmah utonuli, daveći se u vodi koja je postajala crvenija svaku minutu. Rimski strijelci, raspoređeni na kulama i bedemima, zasipali su strijelama Galije, zarobljene u vodi. Bilo je to poput vježbe na cilj. Oni nekoliko koji su uspjeli prijeći prvi rov, iscrpljeni i mokri, odmah su se suočili sa suhim rovovima punim naoštrenih kolaca. Mnogi su pali direktno u njih, nabadajući se na više točaka. Drugi su pokušali preskočiti i nisu uspjeli, udarajući u kolce sa snagom dovoljnom da probiju kožni oklop. I oni koji su, protiv svih izgleda, uspjeli prijeći rovove, konačno su stigli do bedema visokog 4 metra. Na vrhu, pojačana palisada, branjena rimskim legionarima u savršenoj zatvorenoj formaciji, povezani štitovi, koplja i pila usmjerena na dolje, zid od čelika i discipline. Rimska koplja padala su na Galije koji su pokušavali skalirati bedem. Teška pila bila su bačena u koordiniranim salvama, probijajući štitove i oklope. Galiji su padali unatrag, povlačeći druge s sobom. Neki najhrabri ili najočajniji uspijevali su dosegnuti palisadu, pokušali su eskalirati golim rukama. Legionari su ih dočekivali kratkim mačevima,
gladijima osmišljenima specifično za bliske borbe. Prvi juriš trajao je 3 sata neprekidnog masakra. Bio je brutalan, krvav i potpuno beskoristan. Galiji nisu probili nijedan dio rimskih fortifikacija, niti jedna provala, niti jedna točka prodora. Ostavili su tisuće mrtvih u poljima zamki. Tijela su se nakupila u rovovima, u jamama, u podnožju bedema. Zrak se napunio mirisom krvi, znoja i smrti. Galski moral, toliko visok jutrom, počeo je popucati. No Komij nije bio čovjek koji odustaje lako. Te noći, dok su Galiji povlačili ranjenike i brojali mrtve, planirao je nešto drugačije, nešto opasnije, noćni napad. Tama bi im bila saveznik. Zamke bi bile praktički nevidljive. Rimljani bi imali znatne teškoće vidjeti napadače dok ne budu skoro nad njima. I psihološki teror napada u dubokoj noći, s vriskovima koji dolaze iz tame, mogao bi slomiti i legendarnu rimsku disciplinu. U ponoć, bez mjeseca, u najdubljoj tami, galska vojska napala je opet. Ovaj put bili su bolje pripremljeni. Donijeli su fašine, velike snopove suhih grana vezanih zajedno, koje su bacali u rovove da stvore improvizirane mostove. Donijeli su drvene ljestve da skaliraju palisade. Donijeli su željezne kuke za čupanje obrambenih kolaca. I dolazili su u tišini, bez bojnih poklika, bez vriska. Samo zvuk tisuća nogu koje se kreću u tami bio je strašan. Rimski stražari na kulama čuli su kretanje prije nego su ga vidjeli. Uzbuna je odzvonila. Rimske trube su zatrubile. Baklje su se zapalile uz zidine. I tada su Galiji iznikli iz tame poput demona. Bacili su se na fortifikacije s očajnom žestinom. I gotovo je upalilo. Na nekoliko točaka cirkumvalatio, posebno u sektorima gdje su baklje sporo bile zapaljene, Galiji su uspjeli prijeći rovove, skalirati bedeme i dosegnuti palisade. Borba prsa o prsa buknula je na zidinama. Legionari su se borili očajno u skoro potpunoj tami. Na nekim mjestima rimske su linije počele puštati pod pritiskom. Cezar je djelovao s brzinom i odlučnošću koja ga je učinila poznatim. Jahao je niz unutarnje linije, dovodeći rezervne kohorte na točke najvećeg pritiska. Osobno se pojavio u najugroženijim sektorima, prepoznatljiv i u tami, vičući naredbe, reorganizirajući obranu, inspirirajući svoje vojnike vlastitom prisutnošću. I polako, centimetar po krvavi centimetar, Rimljani su potiskivali Galije nazad. Kada je zora svanula, noćni juriš bio je odbijen, no bila je to pirina pobjeda. Rimljani su pretrpjeli znatne gubitke. Iskusni centurioni padali su, cijele kohorte bile su decimirane. Iscrpljenost je zahvatila legije kao bolest, a Komij je imao posljednju kartu. Njegovi izviđači, proučavajući fortifikacije danima, identificirali su najslabiju točku cijelog rimskog obrambenog sustava, sjeverni sektor blizu brda Reje. Tamo je teren bio neravan i hrapav, čineći robusnu obranu enormno teškom za gradnju kao u drugim sektorima. Rovovi su bili manje duboki jer je kamenito tlo spriječilo dublje kopanje. Bedemi su bili niži jer nije bilo dovoljno zemlje. Palisade su bile razmaknutije. Bila je to ranjiva točka, Ahilova peta cijelog sustava. Komij je skupio svoje najbolje ratnike, prema spisima 60.000 muškaraca, najjače, najiskusnije, najodlučnije, i pripremio ih za masivni juriš koncentriran isključivo na tu jednu točku. Ako bi mogli probiti obranu tamo, mogli bi obuhvatiti Rimljane i potpuno ih uništiti. Cezarov cijeli plan bi se urušio. Legije bi bile poklane između dviju galskih snaga. U zoru trećeg dana počeo je konačni napad. Prema procjenama 60.000 galskih ratnika, elita pomoćne vojske, jurilo je protiv sjevernog sektora na brdu Reji. Nije to bio dezorganizirani juriš. Bio je to koordinirani, disciplinirani napad, koncentriran na jednu jedinu točku svom mogućom silom.
Istovremeno, da bi spriječio Cezara da premjesti pojačanja, Vercingetorix je lansirao sve svoje raspoložive muškarce, slabljene glodom, ali očajne za slobodom, protiv Kontravalacio na posve suprotnoj strani. Rimljani su bili zdrobljeni s obje strane. Pritisak je bio nepodnošljiv na brdu Reji. Situacija je postala kritična u minutama. Galiji, koncentrirani na takvom malom sektoru, probili su prve obrambene linije gotovo trenutno. Zamke nisu bile dovoljne. Pliki rovovi prešli su se. Niske palisade skalirane su. Galiji su se penjali na bedeme poput neustavljive plime. Počeli su klati nadbrojane rimske branitelje. Panika, taj smrtonosni neprijatelj svake vojske, počela se širiti među rimskim kohortama. Neki legionari počeli su povlačiti. Linija je počela puca. Ako bi taj sektor pao, sve bi bilo izgubljeno. Galiji bi poplavili unutar fortifikacija. Legije bi bile okružene i anihilirane. Cezar, promatrajući bitku sa svoje komandne pozicije, vidio je katastrofu kako se odvija i donio najdrskuju, najrizičniju, najočajniju odluku cijele kampanje. Skupio je posljednju rezervu, svoju germansku konjicu, 1000 elitnih konjanika, koje je regrutirao iz savezničkih plemena preko Rajne. Masivni muškarci na golemim konjima, naoružani dugim kopljima i teškim mačevima. Sjeo je na svog ratnog konja, skinuo svoj generalski crveni plašt i mahnuo njime u zraku da svi Rimljani i Galiji mogu ga vidjeti. I osobno je predvodio juriš. Jahao je oko unutrašnjosti fortifikacija punom brzinom, galopirajući putevima koje su njegovi inženjeri ostavili upravo za tu svrhu. Stigao je iza galskog napada na brdu Reji i napao ih s leđa. Bio je to trenutak apsolutnog taktičkog genija i osobne hrabrosti. Cezar, prokonzul Rima, osvajač Galije, riskirao je vlastiti život u očajnoj konjičkoj juriš. Galiji, potpuno fokusirani na probijanje rimske obrane sprijeda, nisu uopće očekivali nešto iza. Mislili su da je sva rimska snaga ispred njih na zidinama. Konjički juriš bio je razoran. Germanski konjanici, golemi na svojim ratnim konjima, sjekli su kroz stražnje galske redove poput kose kroz pšenicu. I u tom precizan trenutku, rimske kohorte koje su branile brdo Reje, videvši svog generala kako predvodi juriš, povratile su odvažnost i kontranapale s obnovljenom žestinom. Pritisnuti sprijeda, dok je konjica zdrobljivala s leđa, 60.000 galskih ratnika bilo je zarobljeno između dviju rimskih sila. Čekić i nakovalj. Savršena klopka. Panika se pretvorila u teror. Teror se pretvorio u poraz. Poraz se pretvorio u bijeg. Bijeg se pretvorio u masakr. Galiji su slomili redove i pobjegli u potpunom neredu. Disciplina je isparila. Svaki čovjek mislio je samo na sebe. Rimljani su ih progonili bez milosti. Tisuće su bile pokošene s leđa dok su bježali očajno. Iz svoje visoke pozicije na Aleziji, Vercingetorix je promatrao uništenje pomoćne vojske. Vidio je svoju galsku braću kako se slamaju i bježe poput uplašenih ovaca. Vidio je svoje nade, svoje sanje o slobodi, kako se urušavaju u krvi i smrti. Pomoćna vojska, ono što je od nje ostalo, povukla se. 250.000 muškaraca, prema Cezarovim spisima, stiglo je u Aleziju puno samopouzdanja i nade. Manje od polovice vratilo se kući, premda, ponavljamo, te brojke treba čitati uz znatnu dozu opreza s obzirom na njihovo isključivo cezarovsko podrijetlo. Unutar Alezije nije više bilo nade. Nije bilo hrane, nije bilo pijaće vode, nije bilo pojačanja, nije bilo izlaza, nije bilo budućnosti. Vercingetorix je skupio svoje plemenske poglavice. Odluka je bila jednoglasna, srcebolna. Da bi spasili preživjele ratnike od toga da budu poklani do posljednjeg muškarca, Vercingetorix bi se predao. Sljedeći dan, vrata Alezije polako su se otvorila. Jedan jahač izronio je jahajući veličanstvenog ratnog konja.
Bio je to Vercingetorix, obučen u svom najboljem ceremonijalnom oklopu, ulaštenom da sija kao sunce. Nosio je svoj najljepši štit, ukrašen simbolima svog plemena. Dugi mač visio mu je s pojasa. Jahao je polako, s dostojanstvom, prema Cezarovom logoru. 80.000 galskih ratnika gledalo je sa zidina. 60.000 rimskih legionara gledalo je iz fortifikacija. Tišina je bila apsolutna. Kada je Vercingetorix stigao pred Cezara, koji je sjedio na uzdignutoj platformi okružen oficirima, sjašio je s namjernim pokretima. Bez izgovaranja riječi, postavio je svoj mač, štit i kacigu pred noge rimskog osvajača. Detalj koji izvire iz Plutarhova teksta pisanog stoljeće i pol poslije, ne iz Cezarovog suvremenog izvještaja. Potom je polako kleknuo. Najveći vođa kojeg je Galija ikada poznala, predao se Rimu. Galski otpor bio je gotov. No iza tog ceremonijalnog trenutka postojala je daleko brutalnija i kompleksnija stvarnost koja zaslužuje dubinsku analizu. Što se zaista dogodilo kod Alezije? Kako je 60.000 Rimljana pobjedilo, prema spisima 330.000 Galija? Cezarova dvostruka fortifikacija nije bila samo inovativna. Bila je revolucionarna. Nikada prije u vojnoj povijesti nije pokušano nešto poput toga. Ideja je sama po sebi prkosila svakoj konvencionalnoj logici. Kada vojska opsjeda utvrdu, gradi fortifikacije okrenute prema utvrdi. To je osnovni opsadni priručnik. No Cezar je učinio nešto što nijedan general nije zamislio prije. Izgradio je fortifikacije okrenute u oba smjera istovremeno. Cezarove fortifikacije kod Alezije ukupno su iznosile 39 km zidina, rovova i zamki i sve je to izgrađeno za manje od 6 tjedana muškarcima koji su istovremeno trebali braniti se od galskih napada, pronaći hranu i vodu i održati borbenu spremnost. Cezarov genij nije bio samo u ambiciji projekta, nego u inženjerskim detaljima koji su ga činili funkcionalnim. Poplavljeni rovovi nisu bili samo prepreke. Bili su psihološke zamke. Mnogi galski ratnici koji nisu znali plivati suočili su se s terorom davljenja prije nego su uopće stigli do neprijatelja. Voda je također učinila korištenje ljestva i opsadnih kula enormno teškim, a tijela koja su se akumulirala u vodi stvarala su razoran psihološki učinak na napadače koji su dolazili iza. No inženjerstvo je bilo samo dio jednadžbe. Stvarni odlučujući faktor bila je rimska disciplina. Rimski legionari bili su nesumnjivo najbolji obučeni vojnici antičkog svijeta. No čak i za njih Alezija je bila ekstremni test. Bili su, prema Cezarovim brojkama, nadbrojeni i 5:1. Bili su iscrpljeni tjednima brutalnog graditeljskog rada. Racionirali su hranu i vodu. Znali su da nema mogućih pojačanja. Znali su da, ako linije puknu, svi će umrijeti. I unatoč svemu tome, održali su formaciju. Sada govorimo o ljudskoj cijeni te bitke, jer brojke su zapanjujuće i strašne. Premda ih, kao sve antičke procjene koje potječu od jedne zainteresirane strane, treba čitati s velikim oprezom. Od 80.000 galskih ratnika unutar Alezije, prema Cezarovim spisima, oko 40.000 preživjelo je do predaje. Ostali su umrli za vrijeme opsade, u napadima protiv rimskih fortifikacija ili od gladi i bolesti. Od pomoćne vojske, povijesne procjene koje proizlaze iz istog izvora sugeriraju da je više od 100.000 poginulo u 3 dana bitke. Rimski gubici, premda znatno manji prema vlastitom Cezarovom računu, nisu bili neznačajni. Cezar nikada nije zapisao precizne brojke u svojim spisima. Vjerojatno zato jer bi priznavanje velikih gubitaka oslabilo njegovu političku poziciju u Rimu. Moderni povjesničari procjenjuju da je izgubio između 10 i 12.000 legionara. Za Galiju, Alezija je obilježila kraj svake realistične nade za neovisnost. Vercingetorix je bio posljednji veliki vođa sposoban ujediniti plemena. S njegovim zarobljavanjem
organizirani otpor se urušio. Preostala plemena koja su pružala otpor počela su se predavati jedno za drugim. Za manje od godine čitava Galija bila je pacificirana. Galija će postati rimska pokrajina. Njezin narod bit će romaniziran. Njezin galski jezik postupno bit će zamijenjen vulgarnim latinskim, koji će evoluirati u moderni francuski. Za Cezara posljedice su bile jednako dramatične, ali u suprotnom smjeru. Alezija ga je konsolidirala kao najvećeg rimskog generala. Njegova već impresivna vojna reputacija dosegnula je legendarne visine. Postigao je nemoguće, zarobio vođu Galije, definitivno pokorio najproblematičniju regiju za Rim i, što je najvažnije za njegove političke ambicije, zaradio neraskidivu lojalnost svojih legija. Bogatstvo Galije, ratni plijen godina osvajanja, punilo je Cezarove kovere. S tim novcem kupio je utjecaj u Rimu, korumpirao senatore, financirao javne radove koji su ga učinili popularnim kod rimskog naroda. Alezija nije samo dala Galiju Cezaru, dala mu je resurse i reputaciju koja će mu naposljetku omogućiti da postane diktator Rima. Vercingetorixova priča nije se završila kod Alezije. U stvarnosti, ono što je slijedilo bilo je u mnogim pogledima jednako kruto kao i sama bitka. Nakon predaje, Vercingetorix je okovan i poslan u Rim, no nije bio odmah izvršen. Cezar je imao druge planove za njega. Galski vođa bio bi centralni dio najveličanstvenijeg trijumfa koji je Rim ikada vidio. 6 godina Vercingetorix je ostao zarobljenik. 6 godina u tamnoj ćeliji, vjerojatno u Tulijanu, podzemnom rimskom zatvoru, poznatom po nehumanim uvjetima. 6 godina čekajući trenutak kada bi bio paradiran kao ratni trofej pred rimskim narodom. Taj trenutak stigao je 1004 godine. Ne, 6. i 40 prije Krista, kada je Cezar konačno proslavio svoj trijumf nad Galijom. Vercingetorix, koji je nekad bio ponosni vođa nacije, bio je vučen u lancima kroz ulice Rima. Masa je zviždala, bacala smeće, vrijeđala ga. Bio je dio spektakla, javnog poniženja pobjeđenog neprijatelja. Nakon trijumfalne parade, kako je bio rimski običaj sa zarobljenim neprijateljskim vođama, Vercingetorix je ugušen u ćeliji. Njegovo tijelo bačeno je bez ceremonije. Tako je završio čovjek koji je bio najbliže izgnati Rim iz Galije. No iako je čovjek umrijeo, njegovo nasljeđe preživjelo je na načine koje ni Cezar ni Vercingetorix nisu mogli zamisliti. Tijekom srednjeg vijeka Vercingetorix je bio praktički zaboravljen. Tek u 19. stoljeću doživio je izvanredni revival. 1865. za vrijeme drugog francuskog carstva pod Napoleonom III. Masivna statua Vercingetorixa podignuta je na mjestu Alezije. Statua ga je prikazivala kao plemenitog, hrabrog i patriotskog heroja. Ironično, naručio je francuski car koji je divio Julija Cezaru i vidio sebe kao njegovog nasljednika. Vercingetorix je postao simbol francuskog nacionalizma. Prvi nacionalni heroj Francuske. Čovjek koji se usudio izazvati strano carstvo koje je osvajalo. Govorimo i o vojnom nasljeđu Alezije, jer je njegov utjecaj na vojnu strategiju dubok i trajan. Cezarova dvostruka linija fortifikacija postavila je precedens koji bi se proučavao i povremeno imitirao stoljećima. No što čini Aleziju jedinstvenom jest razmjer i kontekst. Nikada prije, a rijetko poslije, zapovjednik je riskirao toliko, kladeći sve na tako drsku strategiju. Taktički principi demonstrirani kod Alezije ostaju relevantni. Važnost inženjerskih radova u ratu, vrijednost pripreme nad improvizacijom, disciplina kao multiplikator sile, osobno vodstvo u kritičnim trenucima, važnost strateških rezervi. No izvan taktičkih lekcija, Alezija nas uči nešto dublje o prirodi moći i carstva. Cezar nije pobjedio kod Alezije, jednostavno zato što je bio bolji general od Vercingetorixa, premda je sigurno bio.
Pobjedio je zato što je predstavljao temeljito superiorniji politički i vojni sustav. Rim nije bio samo vojska. Bio je integrirani administrativni, ekonomski i vojni stroj koji je mogao apsorbirati poraze, obnoviti legije i nastaviti pritiskati dok se njegovi neprijatelji ne iscrpe. Vercingetorix, koliko briljantan, predstavljao je fragilnu koaliciju tradicionalno suparničkih plemena. Jednom kad je ta koalicija bila pobjeđena kod Alezije, nije postojala institucionalna struktura za nastavak otpora. To podiže neugodna pitanja o prirodi rata i osvajanja. Jesu li Galiji imali pravo opirati se rimskoj invaziji? Apsolutno. Bili su hrabri i opravdani u svojoj borbi za slobodu. No njihov poraz bio je na neki način neizbježan zbog disparitet u organizaciji i resursima između Rima i galskih plemena. Možda, kako se kaže, povijest pišu pobjednici. I 2000 godina priča o Aleziji pripovjedana je uglavnom s rimske perspektive, temeljena na Cezarovim vlastitim spisima i njegovim komentarima o Galskom ratu. Samo u modernim vremenima počeli smo cijeniti galsku perspektivu. Razumjeti da, s njihovog stajališta, Rimljani nisu bili nosioci civilizacije, nego brutalni osvajači koji su masakrirali milijune i poropčili milijune više. Kada danas posjetimo lokalitet Alezije, nalazimo mirna polja, zelena brda i impresivnu statuu Vercingetorixa koja gleda prema horizontu. Teško je zamisliti da je to mirno mjesto jednom bilo pozornica jedne od najkrvavijih bitaka antičke povijesti. No ako slušamo pažljivo, ako koristimo svoju povijesnu imaginaciju, još možemo čuti odjeke onih strašnih dana. Sudar oružja, vriskove ranjenih, galske bojne pokliče, naredbe izvikivane na latinskom, grmljavinu tisuća nogu koje trče prema smrti. Alezija nas podsjeća da je naša moderna civilizacija sa svim svojim udobnostima i relativnim mirom izgrađena na gori ljudske žrtve. Da su europske granice ispisane krvlju, da su jezici koje govorimo, zakoni pod kojima živimo, kulture koje smo naslijedili, oblikovane bitkama poput ove, i podsjeća nas na nešto drugo, da ljudska hrabrost i u pobjedi i u porazu zaslužuje da bude pamćena i poštovana. 60.000 Rimljana koji su odbili pobjeći kad su okruženi nadmoćnim silama. 100.000 Galija koji su jurili ponovno protiv smrtonosnih fortifikacija u ime slobode. Jedan rimski zapovjednik koji je riskirao karijeru i život na drskoj strategiji. Jedan galski vođa koji je žrtvovao slobodu i naposljetku život pokušavajući spasiti svoj narod. Svi oni, Rimljani i Galiji, pobjednici i pobjeđeni, bili su stvarna ljudska bića. Imali su obitelji, nade, sanje, strahove i svi su se sastali u malom kutku Galije 50 i druge godine prije Krista da postanu protagonisti jednog od presudnih trenutaka svjetske povijesti. To je istinska lekcija Alezije. Ne samo taktika ili strategija, nego humanost, ljudska sposobnost za izvanrednu hrabrost, nesebičnu žrtvu i nepokolebljivu odlučnost i u pobjedi i u porazu. I to, više od bilo kojeg zida ili zamke ili vojne formacije, ono je zbog čega ova priča vrijedi pripovijedati 2000 godina poslije.